Sunda Makhorijul huruf muqaddimah. Nangi bahar lagam kieu. Mustafilun 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 yaqulu raji'a wi rabbin sami'i Muhammadul Jazari Syafi'i bakal ngucap nu butuh pangraksa Gusti Muhammad bin Jazari madhab Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Muji ka Allah sareng muga rahmatna ka Gusti Allah nu janten selirana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Nabi Muhammad sareng kulawargana mahabbah serta nu macakeun Qur'ana. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ihi an ya'lama wa bada'i risalah muqaddimah pikeun maca Quran supaya merenah. Idh wajibun alaihimu muhatamun qabla syuru'i awalan ayyalamu. Wajib kanu rek maca Quran tur pasti anu leuwih heula yen kudu ngarti makhorijul hurufi wa sifati liyantiku bi absahil lughati. Kana sakur makhraj jeung sifatna ngarapa sehat dina maca Qur'ana. Muharriri tajwidi wal mawaqifi wa man ladzi rusima fil masahifi. Ngajelaskeun kana tajwid jeung waqaf jeung nganyahokeun tulisan dina mushaf. In kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'iun salam takun tuktab biha. Sakur kalimah maktu jeung mausulna jeung ta tanis nu teu jadi marbutohna. Paslun fi makhorijil hurufi wa sifatiha. Makhorijul hurufi sab'ata asyara 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf sadayana 17 kitu saur Syekh Khalil bin Ahmad jelas. Fa aliful jawfu wa ukhtaha wahi hurufu madin lil hawa'i tantahi. Makhrajahu pikeun alif jeung baturna huruf madmun eureun sok bijil hawana. Thumma li aqsal halki hamzun haun thumma li wastihi fa ainun haun fuhu tiqra. Tempat hamzah serta ha ari tengah tiqra pikeun ain ha. Adnahu ghainun kha'u ha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma kafu ari. Luar tiqra aya gin jeung qaf serta kapuh lisan ulah puhu.